Nongeye kugusuhuza kandi ngo haye ikaze wowe ukunda amakuru n'ibiganiro tukugezaho hano kuri Kivu News Official. Niba rero utarakanda subscribe ni umwanya wawe kugira ngo nawe utange umusanzu wawe. Ndabizi neza ko udukunda ubikuye ku mutima, ndabizi neza ko tubana gatanu kuri gatanu, ndabizi neza ko urukundo rwawe ariko rutugejeje aha ngaha. Rero niba utarakanda subscribe ni umwanya wawe, ariko kandi ushobora gukanda no kuri like ugakunda iki kiganiro. Kuri like nako kantu kameze nk'igikumwe cyangwa se ikiganza gifunze hariho igikumwe, kandi aho kugira ngo amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho bigere ku bantu benshi. Ni inkunga yawe ubu duteye, nawe urabuduteye inkunga nukanda like ugakanda share ugasangiza iki kiganiro abagenzi bawe kugira ngo nabo bagende bamenya amakuru agiye atandukanye. Rero ni umwanya wo kugira ngo ugire inkunga utera, ugire itafari nawe ushyira kuri Kivu News Official kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza gatanu ku kandi gatanu. Rero tuguhaye ikaze mu makuru yacu yo kuri iki gicamunsi ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2026. Amakuru tugiye guhera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho igisirikare cya M23 cyaje kuba gitera ambushi cyangwa cyaje kuba gitega ambushi ihuriro rya leta ya Kinshasa cyangwa se FARDC n'imitwe yishamikiyeho. Ni mu gihe ibingibi bibaye mu gihe intambara rero izi mpande zombi zihanganyemo n'ubundi ikomeje gufata indi ntera. Ni mu gihe ibingibi turabivuga mu gihe izi mpande zombi zikomeje guhangana mu ntambara barimo bararwanaho muri iki gihugu. Ibi rero bibaye mu gihe ejo ku munsi w'ejo ku itariki ya mbere ihuriro AFC 23 ryaje kuba risohora itangazo rimeze nkaho ririmo riramenyesha imiryango mpuzamahanga ko iki gihugu cyangwa se ko igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi cyakomeje kugenda kirenga ku mabwiriza cyangwa ku masezerano basinyanye. Ibingibi ni ibintu byabaye, bavuze ko byabaye muri uku kwezi kwa gatanu kose kurangiye. Rero ni ibintu bitaje kuba byoroha na gato, ni ibintu byaje kuba bigenda bisubira irudubi. Ibi rero ni ibintu bikomeye cyane, rero ni ambushi yaje kubiterwa nkuko twabibabwiye na M23, AFC M23 itera ambushi ya FARDC n'imitwe yishamikiyeho nka Wazalendo ndetse n'indi mitwe. Ni intambara rero ni intambara yabaye mu ijoro ryakeye ahantu hitwa Buhimba muri territoire ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Ndagira ngo kandi mabwire yuko turaza kuba no dusimbukira no mu makuru y'imikino, turebe nibiki birimo biravuga muri transferi za hano mu Rwanda. Turaza kuba tureba nibiki birimo biravuga mu ikipe ya APR. Ku mukigano cyacu cyari cyabanje nababwiye amakuru y'abantu bamwe mu bakinnyi bazaba basohoka muri ikipe ya APR berekeza ahandi, yaba bazerekeza mu makipe yandi yo mu Rwanda. Ese ni bande APR iri muri yifuza ko ifite abakinnyi bageze kuri 12 basoje amasezerano. 3 muri bo rero bamaze kuba bashimirwa aho bagiye gutandukana n'iyi kipe. Ibi rero n'ibindi turaza kuba rero tubirebaho, ni mu makuru tugiye kuba tubaramburira mu kanya akatarambiranye na gatoya. Rero ni umwanya wawe utakande kuri like kugira ngo iki kiganiro kize kuba kikugeraho cyane gatanu ku kandi gatanu. Amakuru rero ko tuyahere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho abarwanyi ba AFC M23 itsinda ry'umutwe witwaje intwaro cyangwa se imitwe yitwaje intwaro ya AFC M23 ryaje kuba ritera ambushe igisirikare cya FARDC n'imitwe ya Wazalendo igishamikiyeho ndetse n'indi mitwe. Naho ibingibi byaje kuba biheba ahantu hitwa Ibuhimba muri territoire ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Nkuko rero amakuru atugera haturuka muri aka gace abigaragaza, avuga yuko imirwano yaje kuba itangira mu masaha y'isa 5 z'ijoro, saa 5 n'igice. Ibi bisa n'ubundi n'ibyari byabaye mu ijoro ryakeye ejo ku munsi ku itariki ya mbere. Ibi bisa neza n'ibyari byabaye, aho intwaro ziremereye nizo zoherejwe kugeza no muri iki gitondo cyo ku itariki 2. Imirwano n'ubundi yari igikomeje
aho imirwano yari ikomeje aha muri aka gace kitwa Buhima. Rero amakuru yongeraho ko ihuriro rya guverinoma ari naryo ryagabye ibitero ku birindiro by'inyeshyamba muri aka gace ko mu murenge wa Oso Banyungu, bikavuga ko FARDC n'abafatanyabikorwa bayo barimo kugerageza kwirukana inyeshyamba za AFC M23 Ibuhimba. Imirwano rero ibaye nyuma y'imirwano yabaye mu gace ka Kitabi muri teritwari ya Warikare, aho impande zombi zirwanira kuva mu ijoro ryaciye ku munsi w'ejo wa mbere. Rero ibi ni ibintu bitaza kuba byoroshyeho na gato, ni ibintu biza bisanga aho wagira ngo nukwitana ba mwana, aho ku munsi w'ejo ku itariki ya mbere ihuriro AFC M23 ryaje kuba risohora itangazo rivuga ko ku kwezi kose kwaranzwe n'ubushotoranyi ku ruhande rwa Kinshasa, aho yagiye igaba ibitero mu baturage, kandi iri huriro AFC 23 ritazemera ako karengane abaturage bakomeza abakorerwa. Rero ni ibintu bikomeje n'ubundi kuba zibyara amahari, yaba ku ruhande rwa leta ndetse n'uruhande rwa AFC 23, aho bavuga yuko leta yakomeje kugenda ihonyora uburenganzira bw'ikiremwa muntu ndetse ikirengagiza n'amasezerano y'amahoro yaje kuba bagirana. Rero dusimbuke cyane gatoya tuvuge ku makuru y'imikino. Nibiki birimo biravugwa? Amakuru dufite atariho ivumbi aremeza yuko uwitwa Mamadusi, uwitwa Lamin Ba baje kuba rero baje kuba bashimirwa n'ikipe ya APR, aho yaje kuba ndetse n'uwitwa Aryun Swane. Aba bakinnyi bageze kuri batatu rero ikipe ya APRFC yaje kuba ibahereza amabaruwa yo kubashimira yuko babanye neza, bakoze akazi muri ya APRFC. Mu kiganiro cyacu cy'ubushize mu makuru y'imikino twababwiye ko ikipe ya Rayon Sport irimo irashaka cyane Mamadusi, irimo irashaka top scorer wa BK Pro League ariwe Sheikh Jibril Ouattara, ndetse irimo irashakana niyo mugabo Claude. Ubu bivuze yuko ibiganiro niba bimaze kugenda neza, ibiganiro biri kuba hagati ya Mamadusi ndetse n'ikipe ya Rayon Sport ari buhite ayerekezamo akaza kuba asinya amasezerano y'imyaka igeze kuri 2 muri iyi kipe ya Rayon Sport. Nta gihindutse rero, Mamadusi arava muri Mukeba yarava muri APR